ሰላም ሰላም ያራችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ በሁለተኛ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ያው በአንድ ቀን ነው ይሄ ሁለት ቪዲዮ እየቀረጽኩ ያለሁት። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሶሊያና ሙሉጌታ ኢዲኤፍ የሚለው ሙዚቃ ነው። ይሄ ሙዚቃ ወደዋለሁ በጣም እና አዲስ ያወጣችሁን ለቅቄዋለሁ። በቅርቡ አዲስ የለቀቀችው ማለት ነው። ገብታችሁ ቼክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሪአክት እንዳደርግላችሁ ፈልጉት ሙዚቃ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ حاجوس للي متاعي يرقلو وقتنات كمسلي تفسه في الشيخ بالي قرما تعدلي شوي مغصب الهل البلي شو اقام شو ድምጿ እኮ እንደ እሷ አይደለም በጣም የሚያምር ድምጽ እኮ ነው ያለው በመድኃኒዓለም የባለፈው ቪዲዮ እንግዲህ አዲስ ያወጣችሁን አይታችሁታል። እዛ ላይ ሜካፕ ተቀብታ ምናምን ነገር እና ኖርማል ልብስ ለብሳ ምናምን ነገር አይታችሁ ሌላ ሰው የምትመስለው እዚህ ጋር ደግሞ በሚሊተሪ ልብስ ሌላ ሰው እዚህ ጋር እንዲህ ነው የምታምረው በእውነት ያኔ ቺኮች ላይ ያምራል። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ሴቶች ላይ ያምራል የሚሊተሪ ልብስ EDF على مصاريبك كبرتها تحلقتك نورتها تفلت زي كم تزبلو فاللي تثبت كم سمكان فيك أملي إنه متمثلوا مثلا الزلال زستنكا يا تصريحكا يا تدقق وعلى السطو مسرق EDF مستنك وعلى السطو مسرق يا تدقق نمكوحات حموتهم بالليلكا نسجهرة حيلو مناديلكا نسفرحو توعت عليك حكا نعندرتي تكون مفتيحكا عطا نسخا عطا نسخا عطا نايزي سوا EDF سريركا ድምጿ በስማም ድምጿ ሌላ ታሪክ ነው በእውነት ድምጿ ሌላ ታሪክ ነው نسجهرة حيلو مناديلكا نسفرحو توعت عليك حكا نعندرتي تكون مفتيحكا عطا نسخا عطا نايزي سوا EDF سريركا بهايال قمنا ونخلك تاريخ EDF دميركا EDF هاي مقرم حمداني معنا EDF هاي مقرم أهزاري بحنا ونخلك تاريخ وواي يا تدقق مستم مقرب EDF عصريك على EDF كبرتك فلت EDF فاللي غتثبت EDF EDF
Oh EDF أنا كوت على شيء جماله أنا دس ندم يا مرحبا بموجود أنا نتعارف واي EDF 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 Oh EDF Oh EDF Oh EDF 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 أنا أصلاً كهانة خيانات صنعت كلمة كلكان كيات منو هبو بلا مسلو وناداتينو وناداتاري واي هي تلاقينو مستمر EDF 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 Oh EDF Oh EDF Oh EDF 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 I'm there EDF why EDF EDF I'm again أعصرك على صغت كتبلي حاجوس زللي متاعي يرق وقتنات كمسلي تفسه في الشيخ بلي قرما تعدلي شوي مغصب الهل البلي شوبو أقام شوبو أقام شوبو أقام شوبو أقام شوبو ያ ጋይስ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። አው ፈታ ዘና እንዳላችሁ በከኔ እኩል ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ጋይሶችዬ። እና በርዝዴ እየደረሰ ነው የኔ በርዝዴ ማለት ነው። ላይቭ ገባለሁ ብያስባለሁ በዛ ሰዓት ከናንተ ጋር ነው ማከብረው እንደው ያው ኬክ ምናምን አላዘጋጅም ግን ፈታ እንላለን። የካቲት 5 ነው መቼ እንደሆነ አላውቅም በእናንተ ብቻ የካቲት 5 ላይ ነው ነግራችኋለሁ። ብቻ ላይቭ እንቀውጠዋለን የኔ በርዝዴ ማለት ነው። እዚህ እስከዛው ድረስ ግን ያው ጋይስ ላይክ አድርጉት ይሄን ቻናል በጣም ብዙ የለፈውበት ቻናል ነው። ያው ከተዘጋ በኋላ ተዘግቶ ከተከፈተ በኋላ ተመቷልና የእናንተ ሰፖርት ያስፈልገኛል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ባይ